Postoje trenuci u sportu koji se ne zaboravljaju, ali 12. decembar 2021. godine nije bio samo trenutak. To je bio seizmički poremećaj. Gledate u Lewisa Hamiltona, čovjeka koji je 7 puta pokorio svijet, kako nepomično sjedi u svom bolidu dok oko njega prašti vatromet. On ne čuje slavlje, on čuje samo tišinu svog slomljenog sna. Ali da bismo razumjeli tu tišinu moramo se vratimo 9 mjeseci unazad, u vrijeme kada su se ova dvojica gladijatora još uvijek rukovala. Ja sam Luka i ovo je kompletna hronologija rata koja je promijenila Formulu 1 zauvijek. Spremite se jer idemo tamo gdje kamere Netflixa nisu smjele da uđu. Krećemo. Sve je počelo u pustinji Bahreina. Red Bull je konačno napravio auto koji ne kasni pola sekunde za Mercedesom. Max Verstappen, mladi lav koji je godinama čekao u redu, osjetio je krv. Sjećate se onog obilaska van staze u Bahreinu? Max je morao da vrati poziciju. Tu je naučio prvu lekciju. Lewis Hamilton ti neće dati ni milimetar ako ga sam ne uzmeš. Onda dolazi Imola. Kiša, haos. Max ulazi drsko. Izbacuje Lewisa sa staze. Lewis je shvatio da ovo nije Sebastian Vettel, ovo je momak spreman da ide do kraja. Sjećate se Bakua i zastrašujućih pucanja guma pri 300 na sat. Max gubi sigurnu pobjedu, šutira gumu u bijesu, a onda kreće rat inženjera. Mercedes optužuje Red Bull za ilegalna zadnja krila. Horner uzvraća udarac, neka Toto gleda svoja prednja krila prije nego što otvori usta. Njihova prepucavanja pred novinarima prestala su da budu diplomatska. Postali su generali u rovu. Onda je došao Silverstone, dom Lewisa Hamiltona. Tenzija je bila tolika da ste je mogli osjetiti preko ekrana. Ulazak u Kops krivinu, pri brzini od skoro 300 na sat, Lewis ne popušta, Max zatvara. Kontakt. Maxov Red Bull leti u barijeru silinom od 51G. Dok je Max u nesvjestici pokušavao da dođe k sebi, Lewis slavi. Pobjeda kod kuće, zastava, trans. Iz bolničkog kreveta Max tweetuje, ovo je nepoštovanje. Helmut Marko, siva eminencija Red Bulla, stao je pred kamere. Ovo je za suspenziju na jednu trku. Ne možete to riješiti običnom kaznom. To više nije bio običan komentar, to je bila objava rata. Padok je postao toksičan. Italijanski hram brzine demantovao je sve koji su mislili da tenzija ne može biti veća. Postoje arene u kojoj je jedan bolid bukvalno završio na glavu drugog. Max je išao preko ivičnjaka, auto je odskočio i sletio direktno na Lewisovu kacigu. Gledajte taj snimak ponovo. Lewisova glava se savija. Da nije bilo halo sistema, mi danas ne bismo pričali o Hamiltonu u Ferrariju. Ali najstrašniji detalj je bio Maxov silazak. Prošao je pored Lewisa i nije ga ni pogledao. To je bio trenutak kada je Formula 1 prestala da bude sport. To je postala lična vendeta. A onda Interlagos. Vikend kada je sve djelovalo izgubljeno za Mercedes. Ali i vikend kada je FIA pokazala zube. Hamilton dobija diskvalifikaciju iz kvalifikacija, jer mu je zadnje krilo bilo šire za mizernih 0,2 mm. Ono što je uslijedilo je možda najveća vožnja u modernoj eri Formule 1. Preticao je kao da su ostali u nižoj kategoriji. U glavnoj trci Max koči prekasno, izbacuje i sebe i Lewisa duboko van staze. Svi čekaju kaznu. Direkcija trke kaže nema istrage. U tom trenutku kamera hvata Tota Wolffa. Njegov bijesni pogled i upiranje prstom pravu u objektiv postali su legendarni mim. Mercedes je shvatio, borit će se protiv Red Bulla, ali i protiv sistema. Preskačemo na Saudijsku Arabiju, Džeda, 50 krugova ludila. Max usporava u sred staze da propusti Lewisa. A Lewis se zakucava u njega. Telemetrija ne laže. FIA je potvrdila. Max je nagazio kočnicu silom od 2,4G tačno ispred Lewisa. Hamiltonov glas preko radija je pucao.
This guy is freaking crazy, man. Trka je prekidana, pregovaralo se oko pozicija kao na pjaci. Michael Massey je nudio Horneru startna mjesta preko radija. Toto Wolff lomi slušalice. Pred zadnju trku bodovi su bili izjednačeni na 0. ...12. decembar, Abu Dhabi. Sve se svelo na 55 krugova. Lewis Hamilton je odvozio možda najbolju trku u životu. Kontrolisao je sve. I onda 5 krugova do kraja, Nicolas Latifi udara u zid. 5 minuta koji su promijenili istoriju. Odluka da se propuste samo određeni bolidi bila je presedan. Jedan krug trkanja. Momenat u 5. krivini. Max napada Lewisa, a Lewis pokušava da se vrati, ali gume su mrtve. I dok se Max približava cilju, slušamo radio komunikaciju koja će proganjati Formulu 1 zauvijek. Toto urla, ovo nije bilo u redu, a Michael Massey odgovara, ovo se zove auto-moto trka. Nekoliko sekundi kasnije, Lewis Hamilton izgovara, ovo je izmanipulisano. Dok Max prolazi kroz cilj, čujete krik radosti. A u Mercedesu muk koji traje i danas. Mnogi kažu da Lewis Hamilton više nikad nije bio isti posle te noći. Izgubio je vjeru u sistem, ali je dobio poštovanje kako nikad niko nije imao. Danas kada je Lewis u crvenom Ferrariju, a Max nezaustavljiva mašina 2021. i dalje stoji iznad njih kao sjenka. Jeste li oprostili Massiju ili dalje mislite da je Lewis pokraden? Pišite mi dolje u komentarima jer ovaj rat nikad neće prestati. Ekipo, ako vam se sviđala ova analiza i želite još ovakvih priča iz svijeta Formule 1, obavezno lupite taj like, podijelite video sa prijateljima i kliknite taj subscribe. Ne zaboravite da uključite zvonce kako ne biste propustili sljedeći video. Zapratite me na društvenim mrežama, linkovi su u opisu profila. Ja sam Luka i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!